Кеттік. Немен айтшы? Фатиха сүресін. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghayril maghdubi 'alaihim waladdallin. Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Қаншадасың бек болсын? 6. 6дасың, Дағы қандай сүрелерді білесің? Ғана айтшы. Насты білем. Дағы? Мен білем. Фалақ. Ғана фалақты айтып берші. قل أعوذ بالفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. Кім үйретті бұларын? Атам. Молодец, атаң. Дағы қай сүрелерді білесің? Нас тілі. Нас. Дағы білесің де толтыр айтып берші. قل يا غلام وصلي كمي. Молодец,